patne yo di la kap machin nan nan brak se. Non, ok, bon ti patek toujou apre javon pou rad sou li men. Mwen chè men, pa bon an si men, se pa sa se la. Mwen chè men, pote kwa de la fèson fwa. An nou pa ve sou kote pou mwen misye ou jwe ni fè so kapare. Nou jwe ni pa wè. De mwen misye men, ma fèson fwa. Sa mwen se yon ba. La pou de kwa men. Ba yon chauffeur. Mal moudre misi. Mwen diya ma posisyon fwa mwen se wè. Mwen diya ma posisyon fwa mwen se wè. Maman essa.